tugire Kristo muraho murameze neza. Imana ibahe umugisha, Imana ibanezereze, Imana ibahe ubutware, Imana ibateturure mu byo mubayemo byose, mugire amahirwe. Ndasabye ngo Imana mushobora byose yezagira ubuzima bwanyu, maze iki gicaniro turiko tukibyaza umusaruro twese mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Duhabwe ibyiza byose byagenewe abana b'Imana. Amen. Zaburi 120 iravuga ngo uwabeshe watabaza Imana. Mu gihe nari mu marushwa naratabaje Umukama, waraheze aranyumvira. None nawe gute? Rero mu marushwa yawe ni watabaza Umukama, erega arakumva kandi arakumvira. Erega kandi amaze kukumvira araguhezagira. Erega amaze kuguhezagira aguha ibyiza byose ukeneye. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, kisa ubuzima bwacu, kisa imitima yacu, dutandukanye n'akanwa k'ababeshi, dutandukanye n'ururimi runyomeka. Tongera urutoki abashira ubuhishi bwabo mu bugome bwo kwanga no kwangiriza ubwoko bwabo. Zaburi 123 iravuga ngo mbega uzohabwa iki, uhigwa iki, ga wa rurimi runyomekawe. Twebwe intwari turaje gukusanya abarozi, ababeshi, abasuma, abicanyi, abasambanyi, imboregwe, tubarekurire kw'imyambi kandi imyambi isongoye. Nituje kubaha agahengwe, tuje kubasengera ngo bahinduke. Amakara yaka ni imigongoma, bibe ku bambuzi b'amahoro, ibyiza n'ibyishimo. Mukama, twebwe tubana n'abanyamahane, twebwe tubana n'abarozi, twebwe tubana n'abangushi, twebwe tubana n'indyarya, twebwe tugendana n'abasambanyi, twebwe tugendana n'imborego, twebwe ducumbitse hamwe n'abatakubaha. Dawudi yariganye ngo aragowe, ariko ntituciganyira. Naho twabaye igihe kirekire tubana n'abanga amahoro, naho twabaye igihe kirekire Kedari, ahari abadakunda umwumvikano, twebwe ntitwiganyira. Nibyo koko tugira turavuga bagaca bateza amahane n'intambara, ariko ko dukunda amahoro twuzuye na Kristo. Kristo Yesu turamuye amaso, turaramuriye amaso aho uri ku ntebe y'ubwami ngo tubere umwami, tubere umukiza, tubere umucunguzi, uduteturure ibyiza n'ibyishimo bikomoke wawe, bitube ko twebwe ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo natuye neza ku buzima bwacu, kandi tugahabwa umugisha n'umugwiza kuri uyu mugoroba, maze iki gicaniro cyacu Uwiteka cemere kandi agiheshe umugisha. Amina. Nuko tugire Kristo. Nongeye kubaramutsa amahoro ya Yesu Kristo, umwami, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu bwije. Indoto. Umukristo aravuga ngo muraho mumeze neza. Nagira mu ndotorero y'indoto ndose. Narose mbona tuvuye mu mwonga n'umuhungu twiganye, ariko ngeze ku musozi
mbona harimwo abo tuvukana, ageze aho twiyogereza nitanga imbere kwigiza kugira ameze n'ingoga. Niho nabona ndiko ndiyogereza hamwe na mama n'ubundi mushiki wanje mw'iryo bombo, nabona twakwiwemo turi batatu. Hanyuma mushiki wanje aca ambaza ngo ko wari wavuze ngo tuzosubira kwisiga icondo ngo ubuho bimeze gute? Nja ndamwishura ati ubuho ubona cangiyeko. Nanje ngo nari nambaye ipantaro y'itrening canirenzako amashesheti ku birenge. Uyu mwanya mama nca numva mvuze isengesho rivuga ngo mwirinde ababama, mwumvire data wa twese wo mw'ijuru gusa. Namubona ukuguru gusa n'iryo jwi naciye numva ari inkozeko nikanguye. Nisa nahora nsengerako yarenzeko iminota 20 ciye nisanga ndiko ndarira. Aho rero ni mu gihe mama tutaramenya irengero ryiwe. Ndabasabye muhindotorere muzomukoze. Ubu ni mu gihe mama we bataramenya irengero ryiwe. Byumvikana ko ari umunyamibabaro kuko yatakaje mama mu gihe cy'ubuto bwiwe. Yarutse ari kumwe n'umuhungu biganye. Umuntu mwiganye n'umuntu muforomewe hamwe. Ibyakubayeko ntabwo ari wowe wenyine, ntabwo uri ikinege. Ariko abona bagiye koga aca yitanganiza imbere koge gusumbya abandi. Niyo yumva ijwi rya mama wiwe. Ubundi nakindi indota Imana ikubwira irakira kubwira ngo mwana wa jewe kumaze gufata urugendo rwo kwiyuhagira ibyaha byawe, rwo kwitandukanya n'igicaniro n'igisokuru kibi n'ibicara mugendana, nugira umwete wakubikora ushaka kwemerwa guheza imbere y'abandi, uzotabagwa, uzobona ibyari bigize ibyari bihishije. Nzoguhishurira amabanga. Kumva ko yaciye yisanga atari kumwe n'abandi bigana, yaciye yisanga ari kumwe na mushiki we. Umushiki we amubwira ngo ko wavuze ngo udisubiza kw'ibyondo ni nk'uko yo gukekeza akwibutsa umubabaro wawe. Umwangu ucubona mama wawe, wamwumva ijwi ukamubona n'ukuguru, uvuga gusenga kwawe kugarukane mama wawe. Twikoro twawe, ryacumi byawe, imigisha ukorera, ibicaniro wirukana usenyura, bigarukane mama wawe. Byumvikana ko mama wawe akihari kandi yicuza kubwamubayeko, kuko aravuga ngo mureke ababanka n'ababama ngo ariko mwumvire Imana dawe wa twese. Ni ukuvuga iki? Babarira, kuko iyo dawe wa twese ni se w'abarozi, niyo muremyi, ni se w'abambuzi, ni se w'indaya w'imborego, umugabo ni na se w'intungane. Wewe rero barunde ko amakara yaka. Ega niko na Zaburi ya 34 yarijeje kuvuga. Ahubwo ndatangara ko Imana ijanisha ibintu. Ubundi umuntu uzanze yandiye umuhari uramera n'ikibazo nakobajije. Nzamona indoto yovuga ati reka ndayiyereko. Ngabo Zaburi nayo, Zaburi nabaganiriye ko kare ya 34 nabaganiye ko mu ijambo rya 9 irafise ikintu ikomeje mu buzima bwacu. Nibyo ni 120 ngo mbega uzohabwa ikigawa mukomeho, itandukanye n'abasi kandi ushingiye ku mbabazi. Uje kuzirikana Zaburi ya 34 uyisengere, unayigiremo nevene y'imishi uja kwiyawe wenyene, uyikorere ko n'umugisha.
Imana ikagarukanire mama, Imana isangangura abasi bawe, Imana ihangane n'abasi bawe, Imana igukure kwigisuzugurira, Imana yongere bubake umuryango. Nuvuga Imana yakubwiye ati uwo mwe tubikuragira, cyo bituma wowe n'umuhungu mwiganye, mugabo ukisanga uri mu ibasi mwishobora gukwirwamwo abantu batatu. Imbabazi z'Imana zikubeko, ongere kubona mama, ongere kuba amahoro mu muryango wawe. Imana igumugisha. Undi mukristo yarose arota ngo abona ariko agwana n'umuhabara w'umugabo wiwe. Yari wabyo nayimusiguriye, nayimurotoreye mugabo ngomba ndayibigisheko, nayimurotoreye inbox wenyine sinabutse muri group kuko yari kumwe n'umutwaro n'igitekerezo kindi, cyo gituma cende mu inbox mureka ndayibigisheko. Yarose agwana n'umuhabara w'umugabo wiwe, aramunesha ngo akabona ataye telefone, nawe arayitoye telefone yiwe, arayitoye arayimutwaye. Yongera kurota abona aryamanye n'umugabo wiwe wamusaba babirane, ariko biranga. Ngo bimaze kwanga, uwo mugabo aramubwira ngo rega biransi. Ariko wa mugore aca avuga ngo ntakunda umugore. Ariko wa mugore arabye inyuma y'aho umugabo aryamye, wakabona uruntu rwirabura, wakabona rumeze nka wa muhabara wiwe, ngo umugabo wataboneka isura ko ariwe. Birasigura iki? Ngo kandi byamutangaje kuko umugabo ngo aguma amubwira warayemenye n'uwo muhabara. N'ikimenyetso cy'uko umugabo wiwe yabaye muri izo ntege nke kubera impamvu zitandukanye, ibisokuru bibiki. Burya tuze tubabarira n'abacu baduhemukira, ibisokuru birakwega. Kandi mushobora kuba mwamenyenye ku myaka 30, isokuru kitaragira ku mwaka bagitongerereye, akaba ariho mwamenyana. Isokuru kumbe bagitongereye ku myaka 40, akaba ari yatangura uburayi. Bisobanura ko yagerageje kwigovyora, yagerageje kwitandukanya n'uwo maraya, mugabo amaraso yiwe, imwe muziwe, ibitekerezo by'ubwonko bwiwe maraya bisigaranye, ubutunzi bwiwe maraya bisigaranye. Wimatanje na maraya cika maraya. Burya hari imisozi twurira, hari imigezi idonyoza mu birenge byacu, mwisho tukavayo ibirato bisigaye. Umugezi wa mbere wonyuye mukagufata neza uri mu Rwanda. Cyo gituma Imana yababwiye ngo muvuye mu gihugu cyari mwibiyaye, mwaza mugenda mufyatura, nakijya jambo ndari bahonje. Muni jambo ry'Imana ni mukata cy'amategeko cyo kwa kabiri gusubira mu byagetswe. Aha tukiri mu gusubira mu byagetswe, ariko muri Katolika ni amategeko. Mu kigabane cya 11 Mano hanyereke. Umvirize mwako igihugu ugiye kwinjiramo ngo ucikanzire nikimeze nk'igihugu cya Misiri wavuyemo. Umva igihugu cya Misiri cya kiranga, ngo wabibamwe imbuto ukazivomera ukoresheje icyo wakanyagisha amaguru yawe, nka kujya bavomera umurima w'imboga. No kuvuga waronkurushi waronkwara. Ngo ariko igihugu mugiyemo ngo muciganzire ni igihugu c'imisozi n'imibande, kandi kivomerwa n'amazi y'imvura iva mu ijuru. Igihugu Mukama Imana yawe yitwararika, amaso y'Umukama Imana yawe akama kuri cyo ubudahingeshanya kuva mu ntango gushika mu mpera z'umwaka. Nukuvuga nibiga byabaye kuri Elimeleki, Naomi, Mahloni na Kiliyoni, abangu b'umuryango w'abana bane. Igihugu Imana iguha ntabwo ari igihugu karanyagisha amaguru, ibintu byose ubibemwo urushe ubwowe maramaye utetera. Ni igihugu Imana iguha ngube unezerewe, ngube ubihiriwe.
iyo rero wamaze kukivamo ukaja mu kindi gihugu bakanyaga uzana n'ubudongo. Ujya umugabo afise ubudongo, ujya ufise igice cy'umugabo, kimwe kiri kwa maraya ikindi kiri iwawe. Niba uri buruvanye na maraya uvuye mu busambanyi, genda ucane igice ntoki nava kigutandukanye nawe. Kimana nanzigo Yeremiya 3. Mugabo imvugo iravuga ngo ngwiki kandi mwinyere Mana none nutazibura imitsi yanje, nutazibura amaso yanje, sasa kugenda gute? Kutamatanije n'ibyo mvuga wananukanije nabyo. Utereza amaso ku misozi y'ibiharabuga ni wihweje. Yeremiya 3:2. Niye utasambaniye wicara ku nzira ubarindiriye nk'umwarabu mu bugaragu, warahumanije igihugu kubera ubuhemu bwawe n'amabi yawe. Yicaye ku musozi ngo ahumanije igihugu, yicaranye n'amaraya mugahumanije umuryango wose. Bibwiga abagabo b'indaya n'abagore b'indaya. Abanguruma ngo nabebye ngo singisuye, none ibyo wazanye baza ko atari ubudongo, ni ubutako. Niyo mpamvu iyo ufise umugabo ubwirizwa kudashingira ku kantu na kamwe, namubwiye bikimeze neza ugasenga wirukana inabi. Mbe umuntu yamaze kwimatanya n'amaraya wo mutandukanya gute? Cyane icyo kintu kinangaza cy'amadini. Mugabo nka Eklezia Katolika ndabitahura kubera iki ntibazi ibanga ry'urugo. Mugana umukozi Imana umupasitori uhatera umugore akavuga ko yahotorewe mu buriri, mwatura ko muvuma ko mwatura ko imbabazi z'Imana. Imana ikorera mu kirere cy'imbabazi. Reka ndababwira ibintu bibiri, tutuntu tubiri mutumenye. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi tugirira igashibura ibyaha twayikoreye. Gasubiremo ako kantu we ntiwakumvishe. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi tugirira ikazishibura ikibagira ko twabikoze. Bisubiremo bivuge. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi tugirira igashibura ibyaha twakoze ikirengagiza ko twabikoze. Ibyaha byacu irabishibura duhagaze mu buseruko ikabishibura mu burengero. Kubera iki turazisaba? Mugabo umuntu yamaze kwimatanya n'amaraya, nimaka nimbutse ko ufite umugabo aja hanze, ufite umugabo aja mu kinaya, ufite umugabo afise umuhabana, ntugahangane n'umuhabana. Nahereye bujya ku ndoto ya 2 ya mbere ndayijeko. Ntugahangane n'umuhabana kuko nawe nabonye ko abajya kunyidodombera ngo arandika sindamusubiza. Bishoboka ko ziramberse nawe zitwa ziramberse naco bitwaye. Nababwiye ngo baserukira Eklezia Katolika ndabatahura n'abasaserdoti. Mugabo stati yabo n'usore mu bijanye n'umubiri, nazi kurana n'umugore batubona turi mu misha, batubona dushajije, nibazi tubirigikakwe, nibazi agapinjama kaduze kari mu mutwe, kandi mugenzi wawe nawe itiro yaribuze azagenda akubona wowe uri kizigurika, nibazi wugara icyumba muri abantu babiri mu cyumba, n'ababikira n'abafurera n'uko sibyo wamenye ibanga. Mugana uri pasiteri uzi ibanga ry'umugore n'umugabo, uzi kwabira n'icarico. Cyane cyo gituma nkunda kubabaza ko tushobora guhemukirwa n'umugabo wakunda, ukibuka ibyo mwasangiye uko mwabanye, uko mwagaraguranye, ukongera kumva ko ubwisaya ni mahirwe. Ninde abateye ijeki? Gupfakara numva ko ari shumbusho. Ubundi ninde abateye ijeki? Nimuzisanga ari ngo zanyu muzikizirimo, mwirakosiriye n'abababiri y'ubwa mbere, mwirakosiriye nabo mwabiri y'ubwa mbere. Ubundi amagara yanyu muri kuyatara kandi atari umugeto w'inyama. Nabwiye utuntu tubiri. Intege z'Imana zishingiye ku mbabazi itugirira ikirangagiza ibyaha twayikoreye ikabishibura.
natwe tugasigara twemye mu maraso ya Kristo, tukemerwa imbere ya Rudasumbwa. Ubudahangarwa ubukomezi bw'Imana bushingiye kuki? Ku rukundo. Ku rukundo idukunda, igahora itwibutsa amasezerano y'ibyo yadusezerana isi itararemwa. Ibyo yadusezerana isi itararemwa, kubera imivumo, kubera igisokuru, kubera ibicaniro bibi, kubera uburozi, kubera ibiki, kubera kutamenya, kubera imyuka. Nabwiye ko igicaniro kibi natangiye kwitandukanya nacyo, igicaniro cyitwa idini. Nice natanguriye kubohoka ko utarabohoka ku gicaniro cy'idini uzoba, kandi uzoba mweranda. Mugabe imigisha igaragara nzoga kubera ko uzoba mweranda, none ko batazokomera kusambana canke wiba ngo uzopfunika. Igicaniro cy'idini n'igicaniro cy'umuryango cyangwa igicaniro cy'igihugu uvuka muri kuvuga idini kubera bihera hejuru. Umwe muri Eklezia wihoza guhera ku gicaniro cyo kwa Papa. Igihugu wihoza guhera ku cy'umukuru w'igihugu, kuko iryo yatuyerera bakumurundi n'umurundi kazi bien sûr kawe. Niyo mpamvu yo mfukamye sisengera umukuru w'igihugu, sisengera minisitiri, sisengera indongozi, yo no mfukamye gute kandi autorité yabimfata, kandi naje ubuhanuzi bwanje burabakorako marga yo konda kanu kagafenomeni kakanu gatoyi kose. Ubuhanuzi bwanje umugisha ndabatuye kurababako. Ahambya ngo no confere Bible. Kimana yavuze nawo gihindura. Umugabo yagiye kwicana n'amaranya yasinze, yavuze ngo nitandukanye n'amaranya. Hari gihe akenyicamo yasanze yaragutse, adashobora no kumwabira ngo amutoshe, ahubwo amurihirinza abandi bagabo bakaza bakamwabira, agatunura akaza ariko imaramara. Yajaze ngo araje mugajeza na nyubudongo. Wamusigira amarangamutima, usimusigira amaraso. Ani muyango mugisha kapote ngo mugira ngo murecha kirasi ngo bakwabira ngo kurongora. Umutima amarangamutima inyama byose byawe bererayo. Ni muti cyogo mwagoyemo, komeza mwoge. Ariko reka mbwira ibyumva byumve, mwabanga umutarashora ubusore bwanyu mu wamarani muzosamba n'abakobwa, muzobareka na muzorongora ingumba zini zitabyara Imana izobashomesha izobakira. Hako nigisha ngo banzu wonje ugenda urabe yukabyara, hari gihe uzomonje ukabyarirwa n'undi ku mugoroba ukamonja mu gitondo ku mugoroba gatekwa inda none. Niyo mitwaro ni mugoma muyibona nitukuma tuyaki. Amukobwa arana n'umuhungu buke akajya manura akavuga ati none nkaho wane inda ninde. Abakurikiranye ikiganiro nakiranye mugwaruka ku munsi wa gatandatu y'iryeje. Arimo umwana w'umuhungu yavutse ingene yinjiye mu rukundo ataragira hicuza. Yagwinjiyemo afite imyaka 17 bakunda n'umukobwa w'imyaka 15. Azabona agiye yigire n'abamutima wiwe ngo amaze kanka adasinzira. Aravuga ngo je nzacambwira papa ngurishiriza itongo kuko ndazi yuko jeho ngo ntegereye ngo hoteli inda. Sigura ko yegereye okay. Muga mumve ngo arakuye amahoro make. Kandi umukobwa nabwo yari bwavuga ati ndani kwawe, ahubwo babona bigendana nibo babipfuka. Aho harugondo warurudigiri, ariko Zaburi ya 18 ivuga ngo iki? Ngo mukondo kurudigiri niwe wankoye. Wa mukenyezi wo umaze kumenya Imana, genda muri bya 10 byawe, muri ya mashikanwa yawe, genda wuzuze inshingano bwira Imana uti nkuje byonye ku rugo rwanje. Kandi abagabo banyu basambanye, abagore banyu basambanye, imboregwa inshinyakare, abanyamwanda ibinege, sabo gutaka, ahubwo nabo gusengeko, nabo gushira urumva ku gicaniro kugira ngo habike, kugira ngo Imana ibahindure, kuko ni byiza ko wireconcilia n'uwaguye mu kimwari mwarakundanye hakuza kugumurondetse. Umbizi nkurikizi urahumanije igihugu kubera ubuhemu bwawe n'amabi yawe, yicaye ku musozi mwawe umanije igihugu. Ngo nico gituma imvura itabaye ikigwa, aho nuzi yuko ninyatsi hari. None nitanguye kubaka amahoro, kubura umugore witeguriye kwabirwa n'umugabo, umwanya wo kugukisura arawukisura bigakunda, mugahagera kwa kwabira bikaho.
ngango no buri kumunwa buratibuka kamana nkunda ukuntu uzi kwibira amabanga abantu nicyo gituma ivura itabaye ikigo baryumvise ubugaragwa bwatanguye kwinjira sindi gutwenga uko biryoshye ndi kubigisha ngo mu bihunge mw'abakobwa nimusubire kwemera ko mwimatanya na maraya bika ubusugi bwanyu bika ubukobwa bwanyu naho bwataka sindi kugucira urubanza Imana nibugusubize bo bushashe ngwero uyu munsi ntukavuga ngo n'ubundi ntacyo mfise yanubwira umubwira nawe ngo nimvura ya rusama ntiyabaye ikigo ariko ngo wanega agahanga nk'umugore w'umumaraya ngo ntiwagira n'isoni umugore w'umumaraya aritera ikiva akavuga ati burya n'umugabo ngo umugore agiye kwinjira kandi ibyo nibyo ko nanjye iryo kosa narikoze ngiye kubona ko umugabo yanzengereje neza ikintu cyose yanga naragikoze ubwakera yakunda ndefrije ndabimusaba mariage dote tasibire byo ni byose sinadefriza kandi byabaye imishimo kuri itandukanye agura nkunduko arabinezerereko mugabo uburyo bw'uko dote ati nukuri ni wo bigite kutaje kudefriza marke kwizobere kikande wayo ndavuga ni nukuri unahane kose nta kibazo kizosanga ameze neza muhira babiteguye bazobihorera batangaza n'ubugene baje kunywa basanga niyo Maria kagipokera agashati kirabura ndiko nitorera uducafu twagiriye urubanza hano muri sare ya paroisse sare Saint Paul Pierre kuko muri wacu hari hatoyi cyane mukana bafi paroisse cyatujya ku paroisse muri sare basanga niyo Maria gashati mwana mataka isharupe nakazingira mu mutwe ugira ngo naskandalize umutima wiwe ko naravuga ko ashobora kumbona kubera iki hari ukuntu batangize kuko mbishaka nje basanga ndiko nitoro twatsi hirya nkuko ari ani nyuma bari birengagije je nagiye muri dushe nagiye koga no kwambara bariko baravuga amajambo n'inkono ngira bayitse kubera ko biwa batari benshi bari banze ngwe wa mugore ngujya wowe wishavugira mu munga mugabo atazi yuko nza kuba ndigitangaza za kuba ndi mwiza ubwiza bwanyu nibukomoka muri makiyaje ndabaraye ahubwo makiyaje ni analyze abantu bagira bakagira na critique mugabo uje usanze nibombetse na mbombogoro canke ibi vaseline byanje wavuga uti rurya rugore rurakanyana n'amasi yo bari kuyanagora ubuhagije cyangwa tururya rugore rurirabura canke rurinzo ubuhagije mugabo ndi ngutira ngo uri buryo ngutira ngo uri bubafu ubwawe nawe izuba rya koko wafata tutisha njye nukuri ndabikunda kubabikora sindi njyajya mu buzima bwanje mvuga ukuri mugabo jewe byoneri n'uguto bwange njye nibyo kunda sikuvuga ngo ndiko ndikisha mu Imana hari ubutunzi Imana yasize muri twebwe niyo mpamvu nababwiye ngo umuhamagaro ntiwibwa kuko umuhamagaro nibwo butunzi bwacu hari amazu nopfuye nubatse ngiye kuyubaka ndi umukecuru kuko ndi umuhamagaro wanje ari ibyishimo ndabaraje kunkinyiza ukambuza kuvuga niko kwica umutima wanje sibyo nubi Imana yandishe buryo erega je Imana irikirandiye kubana na visiji erega je Imana irikirandiye kandi nayisezeraniye iyi ndwi yose ngiye kugira acte prophétique izasozerana no kwinyemerera ko ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana inabari ngirire neza no kuri sindi mubwibone sindi muguhinyuza umugambi w'Imana ndiguhinyuza wa Shatani nikwemerera Imana kwingerageza mugabo ime mu byo nshoboye kwikorera umugore w'Imana yarera ritera iceke umva rero koko nawo ibintu bibiri bidasanzwe intege nke z'Imana zishingiye mu kutubabarira ibyaha kandi kabishibura kabyibagira kandi ubudangarwa bw'Imana ububasha bw'Imana ubushobozi bw'Imana ingomezi z'Imana zishingiye mu kugirana mu kudukunda igahora twibutsa amasezerano yatugeneye soso wo gutanga kandi byabyo bizoshibuka mugabo uyu munsi utaragira ibagite prophétique ukiri mu rujaka ukiri mu gondo ukiri mu rudigiri ukiri mu kibaya cy'amakuba hasi cy'amagufa yombi ega sinwenga kuko biba biryoshye nuko ndose amahirwe ko bibabwira mutazo muce mu bikura nkumva namaze ko nakwimana mbya ati yaga mwana mbikore yaga mwana mbikore so neye pas peur nimukagira ubwoba amoro imvura yatanguye kugenda ubugaragwa bwaje awundi munsi umugabo yashoboye kwabirana umugore umwumira nawe uzobuce kuko umujinya uzohamaze kuduka
umugaragu bwo mugurire mufise ndi muwe uri kuja mu biterasone babigisha ngo abapozi ngo kiniki nagira amabwire ko Imana idashobora kwima umunezero umugabo n'umugore never son exist ahubwo ni mwebwe mwawiyimye reka mbabwire impamvu ngo ubu rero uranagambira wivugisha ngo da ngo mukunzi wo mu buto bwanje ngo mbega uzogumana akazi kiri imisi yose aguma ashavuye na naryo ngibyo byovuga ariko ukaguma ukora ibibi kandi ukabishobora so ihangane wewe babarira wewe hama wamira ibyamwe umugabo ku buryo Imana yawe ayikurikira. Petero ariko aravuga aravuze ngo namwe mwabagore ngo nimukagombe kunezereza abagabo banyu kubwo gusongora inzana gusokoza imishatsi gusa ngo ariko no mu ngeso nziza mu mabi byamwe kugira ngo abari barataye kwizera Imana yabo bongere bagaruke ku Mana. Yes. Agumvise rero igihugu yagiyemo n'igihugu bakanyaga ubudongo ngo baza barafata bya bindi bakanyagisha ubudongo bavomera ngo nabyo bavomeresheje imirima yawe yabayindushe burya n'indushe ubwo kuntu nawe warose ugwana n'amaraya umuhabara wiwe ukamutsinda telefone ukayitora n'ikimenyetso cy'uko ari ufise ikirere cy'ubutabazi ku mugabo wawe ugereranije n'amaraya so bisigura ko imivumo iri ku mugabo wawe si ibintu wenyine yitayemo ni igisokoro kibi kuko igisokoro kibi kiroroha ko tukiboka kuko tukiboza ku bacu bitandukanye n'ibyo nyine yafatiye umwanzaro ndavuga ngo nabwiye ko igicaniro cya mbere nabanje kwica mu buzima bwanjye n'igicaniro cy'idini ni wigisha umunyedini uzobura indushe uzomugisha umubwire uti yavuga ngo muri katolika iwacu ngo uko bimeze suko mwe ngo mujya mu katolika yombwira ikindi mu pentecote cyo ni igicaniro kibi cyane mugabo umuntu avuga ari umukristo nakiriye ndashaka nabo nyarane telefone ndaje kumuremba na nimeza kira mujene w'imyaka 24 22 ahubwo kuko menga aciye imyaka 4 akoze icyo cacukurira kugurira bwashe aricuza kuko yabikoze kandi abona inzira ziwe zokaye arabaza ati nawe bikora iki burya mwubona umuvumo w'isoko rukibe uwo yakurikiranywe n'igisoko cyo kwa Ruben imfura yako hakenye kwiyitaho hakenye kwitwararika mana ndagusabye umijwi kuko iyo mvisijwe nigisha umwanya muremure ngana umwanya wo kubiba asibikamvamo numva bipangapanganye ko inyama zingura mece nizo ngo zigoma zipangapanganye ko numva mbize gishi cyo kuvuga mugabo iciri karoha ni Mana ngirira neza ndabigusabye ya Biblique siniteye ngirira neza umijwi zobukoze nuri nyime ngo nuko muyomba yigeze kuribura nuri nyime ngo nuko mama wanje yigeze kuribura nuri nyime ngo nuko nanje niga witiyeme nigeze kuribura nuri nyime ko igisokoro kibi urazi ko ama playback ama spectacle bo narani mu musu gahe ejo ngasubira kandi nkigira ikibazo magikora none ni gute byo nanirana ndi kuri atari yawe nyera ndi kuri litira ndi kumvuga ijambo ngirira neza umbabarire siniteye ijeke ciye bugufi gusabwitwe ngusabwitwe unyime inzahabu ni feza undinde inzara undinde kugenda gusa undinde ubugwayi mugabo mijwe unyime amazu menshi womaye ngo nubake unyime imiduga myiza nkomeze nje kwipagiza ndikanje kuri bisi nje kuvuga ubutumwa ariko ndagusabye umijwe zomukora kandi ndabigusabye bigusabiye kuri iki gicaniro je ume kukuvugira nanje umutima wanje numve kunezero ko imyaka nakuvugiye urakoze kunyumviye mukamatovire turagusabye mukamatwumvire nawe guhica umusabye niba wasengeje wasabiye jewe abinazo wakoze genda umwitangire umucanire igicaniro umwamire ibyago kuza umuvumo kuri uwo muryango wawe uko kuntu wabona watwaye
telefone maraya ni kuvuga ni wowe ufise ikirere, ni kuvuga umugabo yabitawemo, mugabo subugoma afise ngo yidadire yihagarare ngo ndakubwira kugira ndababwira ubugoma afise yidadire yihagarare ngo n'ubu ndabenga karorero wana nko kuba umusaseredoti cyangwa umufurera amba ndiko mvuga ibihangange ukaba ufise umupfuma kurakurira ukaba ufise igiheko bitandukanye niyo ufise umuka usamanye ko mama yasambana ugahorwana no usambanye icyo gihe ushobora kubugwana ijambo watuyonye n'imbere kuvuga ngo ni muhora no mukama nikagutsindishiriza amaraso ya Kristo watugiye kujyamo mugabigiye ko waherereje ku inkoka ya misa lala murabifise mudacetse murabifise murazi ko mfise intaye iyo wahoze ari umusaserodoti yahishinze muri kamera Kristo y'umuzima gusa mu 2024 mu nyuma ararongora arabiva mararongora mugabigiye ko byagiye gutanga umutwara n'umugore we kukigiye ko yarafise ari umupatiri nico yakomeza nijara umugabo agera ku rwego rero aje nabimenye kubera iki muri komera Kristo ni muzima uwo mu Kristo yatanze umutwaro w'umudaha dabwa nirumva imipfumo muri komera kwana nabico gihe bari babuze umwana mushika uwahoze ari umusaseredoti umugore amusaba ati tujye muri retraite muri foyer de charité ambwira ati genda we kandi ntibyari ngombwa nuko gusana nka kuguhohotera mugabo asigara atinya afise ubwoba yamubuza kuja muri foyer de charité yamubuza kuja mu misa yamubuza kuja muri ruwanje mugara amubuza kumviriza inyigisho zo muri kamera Kristo n'imutse akamubuza pepe kopo akamubuza tibintu gutumwanya ino kurusha umutima wawe kukababwira ibibavuna kubera iki ikiri kiberekeje ni kuvuga rero icyo kintu kenyereye ko ubwo bwo mukenyereye ko ubwo bwiro bitukenyereye ko ubwo pfumupfumu ubwo buko niko nukenyereye ko kandi wabugiriye ku isezerano burazinge buragumye ugereranije n'ikintu kikuriko kwera umuvuma w'isokoro iyo mpamvu umunyakanani kazi yakomeje agataka gace bugufi Kristo yeza akamutanga ko nakarorera cyari gisokoro n'icyari byo yakoze byari byo yakorewe narabwiye ko biroroshe guhunga ikikwiruka inyuma ariko iciro kirindani muri wewe aha ahubwo kuvuga rero maraya iyo abacari kintu umugabo yakenyereye kagasezeranira ko we narufunguzo ni wari gutora telefone ni maraya gutora telefone yako ko mwagwa telefone zigwasi wowe utoriye ubu zitora zose no kuvuga ugiye kugarura umugabo wawe enda rero uce bugufi wihangane ubabarire ntushinyakare usenge cyane gicaniro cy'umugabo wawe anera cyane gicaniro gifata na Elokana na Eli umuhereza mwuka ushira arafatwa ndetse na Ufone na Finehasi barafatwa Amadaniye bacane gicaniro ku buryo Babyloni Manemiya bacane gicaniro ku buryo mugugu kirimwe abasore biwabo bashomera nabo bakaronka akazi kandi bari munsi uko kuntu muryamye byanga ko mugira no kimenyetso cyo kimera ko ritserekana bashereka kwicaca ko kuntu wabnyikira inyuma yiwe nuko yakubwiye ati natakija mu maraya yabwiye turakabikubwira mungaro umwuka wasigaye uhagarariye maraya niwo mubuza amahoro niwo mubuza kudemara niwo mubuza kukwabira niwo mubuza umugisha niwo mubuza umugwiza nutagwana wamukuzo mutwara kandi cyo gihe abahwereye ajya burya maraya buga kumatubwira ikibabagira mwabagore namwe mwabagabo mwabakirisitu n'ubu maraya atwarishikano ku mupfumu tongera umupfumu we naniko akaja ko wundi mugabo wori mbere ewe yenze ukarya ugahanga ukagira ngo mugabo waguha amafaranga niho bwiza kuyarya naho yogwa amafaranga kwiranye n'irasiyo ngo mugabo yamaze kwinjira n'amaraya ngo sindi kwabwira ibyo nokora nayo mibihumbi 10 ngo n'irasiyo no bwira Imana nza gutekirenga renga zigihumbi aho ne guteka icatana nza gukoresha utumesaduke nakunyugake
mugaye 10,000 ategeza kubitangira 10,000 kugira ngo bwa butunzi bwiwe yigira guhamaraye maraya aracyawo develop aracari twara muri system yo kujya kuburagurisha kubutongeresha mu mishozi hariho ngo n'abace bafata amafaranga mwabahaye bagahuza n'amaraso yawe mu butinyanga urumva nk'ubu abagabo mutanga amafaranga reka ndabibirira ibanga kuko inaye bashinga babikoze amabwana yo nakoze mu buzima bwaje n'amafaranga ari gucabonekina namye nirondera mu imbaraga jewe no kuvuga ngo barafata amafaranga abagabo mu bahaye ugaca bayatwara ku mapatsi amatex bijyambara mu butinyanga akamandika agaca genda akavundika na utazomwabira nazo wagize n'udufaranga twahuzo dukoresha ubanje kumuha kandi umunsi wamwimye uzokoresha uzakoresha mu kwivuza zamubura amahoro none umva muri gukora iki nakugaburira ngo akugaburira inyama banje kudimbika muri bwa butinya none sinayo bashinga inyene babikora ngo umugabo akaraho ku mutima kandi kuko umugore watabigukorera wamugera imbere bikaba ko bakanavuga ngo birazi umubavu motaniza mose niko kicanira umukobwa ko bikora mwabagabo ni musubire muhira mwarago umugabo agena n'umuhabara berago abari indushi abari umunyamibabara abari umunyagahinda hari umusikangura akagira nk'ikigongo yawe watubwiye abavuga ngo nawe ureka baso wundi mwana ho wowe uri kugendana n'umuhabara muri kugenda ijoro imatigukamiye kwibitoro wibutse ko abwiza ko uri kumwe n'abana bawe n'umugore wawe wibutse ko umugore wawe afishinda muri kumwe n'indaya muvuye muri gera brasaga kuko umuhabara arakubwira ati nuturaye nutaza ntugenda urimenya mugajengira nondera ikindi plus najana nawe kuko warofishe ingene nyogorotse amahera yagwereye ko wasoroye waranze uko apanga abataximene cyangwa arazi ko abigenza kireka mebe nibo ko undi mwana ho kuko ubaye umugabo yagaze ko wase gusabirwa rifite cyangwa ugendane n'uzogusigara asambanye umunayo wa mugabo nta no buryo office waguhereje kandi ugize pane bet yo niyo betize mugendana imbere y'icyaha beta kwirinda dane neva sinzosubira ni byiza ko wirinda ko uvuga ngo sinzosubira bizoshye gusubira canye umubavu Imana yakira kakabotera kibisabishe byacu ko twigoro twacu kamashikanwa yacu munezero w'Imana ube mu mitima yabo duhuriye kuri bizaho icyo kirabura kizokugwa n'utwigoro ugiye kugira ibyamuzo mwimire kuko n'umurozi kandi ajya gutongera ibyo rero ngico uvuga ngo urumva baye mutwara ushire ku gicaniro genda ugira matsinzo kujyajyanya kimwe muri 10 ngiye kuzana twigoro ngiye kwisonzesha bako umugabo wanje abohotse shetani muvuyeko nico kimwe n'umukristo yatanze umutwara abantu mufise mwese abarozi musanga kwacinda sako mwijo mukisanga kwinguma mukisanga ko bijya muvuga ngo n'ubu mwajoro yakamwajoro n'igifaranga biratandukanye genda ni mutatanga icyacu ngo bature kumugisha aba batongera ko bobo barakomeye kubera iki ubundi hari amabuye abiri iyo mumva ngo ivode ari amabuye abiri murabona ngo Dawidi yutuye intono nyinshi niko Samuel wa 2:33 bavuga ari amabuye abiri yagirane yaba muri ivode wasabye yabwiye umuhereza ngo Abiyatari numviriza umwana yamaze kwicika icaniro cy'idini navuze ngo Abiyatari mbaritse Imana amubwiye ati Abiyatari impereza ivode kandi Abiyatari ntabwo yari we muhanuzi wa Dawudi yari muhanuzi w'Isirayeli muhanuzi wa Dawudi uya naganyira abantu babakuru uya nk'abantu babakuru ako mugendana n'abahabara n'abantu mutanga ituro ryanyu uvuga ati mfise umubodi God mfise iki umu intercessor wanje mfise ubora pfukamye nk'umuntu yoma nk'ahantu hari abanyecubahiro kwapigishe ingene intebe yabitosubira zitovuga ahubwo bakomeza bakaduga gusika umuhero uje ku buzima bwabo kuko umuntu wese bwafise umuhero wiwe musi yo kuva muri uyu mubiri n'umuhero wawe ibindi rubanza ruba rutanguye n'ubuzima bwo rutanguye katubanze tube turabikiye umwuka w'Imana n'abafise kutereziye no
nubwo ndeke ukijya ku ntebe bonne chance ndeke ukijya ku ntebe y'ubutware w'imitwego wari ukwiye gucupfukama nicyo cyahishije umugisha Salomo kandi n'igihangange we nabo ndi buhangange wogira gusoma ibya Salomo na Trump nawe mugeranye na Salomo ashavuga uti je Dawudi ngo yabanje kurondero aravuga ati umuhanuzi w'Isirayeli no ava nk'iyani Imana ikamutumana fise umuhanuzi nzohemba nzorihira inzu nkamurira byose ariko ahora bazimana cyanje ko bigiye kumera yitwa Natani ari umunyabwenge niwe yatumye Dawudi amaze gusambanya muka Uriya dahwera kandi hakumeneka womena nawe urya mwana bari babyaranye awere yaciye Imana imushumushe byangange Salomo nani awera kajya niko kasi karakara kinyonga aho Salomo byari gukunda aduniya byari gukunda kura mureke kuguma mutobeko ababanga bakomeza kuja kubafunga yamugakomeza kuvuga mwaramutse Mariya uzuye mwiza kuko ifasha amigdala yawe kuzura ibintu byavuzwe n'abamarayika byanditswe muri Bibiliya araganda kabagazi sana mu bavu wawe zane gicaniro cyawe singombwa uzane muri komera Kristo ni muzima agenda ajyana wiyubakira mese hari no mu Kristo ndacise gutendegane mu Kristo namubwira inama byahetse twese twigina bano mugwana n'abarozi abantu mugwana n'inyatsi abantu mugwana n'imibabaro isobanukirwe n'intege nke Imana muzibyaza umusaruro ibabarire icyaha rikibagire ko nanje yangiriye neza kangira akashyaro anitagira sozogo anitagira vumwe aronga wacamanza nkuja nibuka n'ishati yari yambaye wirwane anita nije imbere ahubwo baburi mu mutwe mu mushatsi aho namarama imbere y'abanyeshuri nigisha wirwane Anita nije imbere uragapfuta inde Anita nije imbere nyakubaho uragapfuta baya turinuka amatsina uriki ndo mwigisha rumurotsi wigisha nawe utarigisha aho ni Anita yabwirwa mu 2026 mu 2016 musore cyangwa na 10 ahubwo na 10 kanyiwezo kandi simba yende gituma mbabara ni yari mukuru umuntu yandenganya yari yafashe amafaranga twasangiye mu kabari yari umuntu ujari kinjigitama je rero yemwe kabari eka ari ico nazonzira wewe akamenya makuru yanje kuko umugabo bahurira kwirigara akumva ndamuteye ikigongwe akaza yifatisha inzira ncamo akamara ifiti simenye ko izo nzira zifata yari amasaha yo gutaha tuje kwigara gutegera twagera ahantu tinicenga ngo ndabagurira gatavuge nayanzara wasinzi muhira reka ndongingo na wa mukando wavuga tubika kandi utabisha amafungo ati uturato twaguhereye kandi pere yanyamitse neza agati burya wararushe wewe mugabo rero mw'abantu muyo murya ibintu by'abantu muzavuga uti ndabirya imbego umuntu bizoherera agahuzu keza ari utuntu je bize two dusouvenir nashobora guta agahuzu keza agakanzu ka 40 nambara ijipo ya biscotte y'ibihumbi 3 kandi ngurwa n'umugabo yanyirongoreye agakanzu ka 40 imeshe ko bitarika yari bigabo bize kugura imeshe z'abakecho mana wamba bari ibyo byagose nawe nabimaramariyemo muga mwabagabo ndababuriye imwani cyacu gufata indai mukayigura telefone abana banyu bafise icyo bashonje indai ukayirihira inzu ndababwije uko ni muyakira abakozi b'Imana usaba umugisha Imana niba afata indai bakazegeranya nk'abakozi b'Imana cyangwa ati ndegishijwe mugabo ngenda gusa singira icyo nakwambara nzoze ndaza gusenga bazigurire mugabo wewe wime umuvumo ubuzima bwawe n'ubuzima bw'urugo rwawe gituma rero ndababwira uwo mu magistra ngo ndakumugaruka ko yacira ubanza atazi
kubera iki ubwa mbere nasezerano nari mfise Gideon n'igihombo nibajya mu by'ibiturire. Icya kabiri na convocation yari yaramaye ngo nange ko mwitaho, yatanze manda damene yaje, basanga ku kazi basanga ku ishuri bateza akavuye ishuri, nari muri wikeme ndiko ndigisha. Icya gatatu yasutse umupolisi yaje kuntora, ko no musi fungu umupolisi yaravuze ngo mugabo uwo mugore ngo nimba ataramuroze kuko yarabona ko ngiye mu mimba burundu bikomeye kandi byambaye ko kabiri. Ikindi gituma namwibakira njya ngizimana zidizi kure mu Burundi mwabanyamipfumo mwe mutsi kurya intungane ndabarahiye sinaruwera kubwigere nabiri mugabo kuri iryo kosa naruwera kubera iki hageze igihe wabona ko yamaze kunyifatira mu ntoki cyangwa burira byagirana agomba kungira umuhabara we mugane byemera nigemera kuri uwo nicakunda kandi n'umuntu akijijwe wanashaka kasenga muri Pentecost ngabo muze muvuga uti nk'umuntu yombora niceranye no kutubona muri restaurant canke mu kabari numva byoroshye kuko na n'umunsi n'umwe twicana turi babiri aba turi kumwe n'umugenzi wacu canke abishira kuri facture gyose aravuga turayandi ndavuga ati ndakurihe gute kutambwiye ko ari urutandatu uri kuramporako tisawo urayandi cyaja kurumba na rupapuro afise asinyisha urwo rupapuro ndanga kumusinyira avuga ati tuzohobera nama nibaza azonaburiza convocation kumbe ari ndyari gaziritse gutora manda gutanga manda mwandikishije urutoki mwandika ku mpapuro zateguwe na leta n'igihugu canje c'amavuko imere kujyajyanirizwa mu gihugu cyanyu cy'amavukiro uzogwana kutajya amafaranga yawe n'ugikori n'urenganye n'urenge itegeko rya leta ibindi nabo batazokurenganura uzohagarare wemye one day umusum uzobona kugira neza kwimana kandi abasi bawe babona Zaburi 23 wanunganiza ameza yanje abasi babona kandi n'igihushane cy'ubundi mu magisa bavuga ngo arakazi giteka cyane bari bahushanye ko nawe nigeze kuja kunga ndavuga ati jya amadeni y'abantu benshi gira icyo ufashije ndabe ko nogira amarukundo umukozi wa leta muri kwa kakapfunye burya abagabo bararutana yarakaze mugabo yari ntungane yarumva avuga ati none mugore bya aravuga ati ngiye kunywa mu mitsi umugabo wawe iki ni kibazo cy'umuryango cy'urugo yavuga ati ndimo mu mitsi umugabo wanje sanga ni n'umugenzi wihasagiye aranyica ahubwo jewe mbabarira gose abantu ndabazane ndabakusanye bose mbereke ko nariko ndava ku butaka ndanabereke ingene amadeni yabo yagiye kwiba mbereke ko twese twabaye abanyantege nkeye hanyuma jewe nzoza nzana amafaranga iwawe uzubagaburira ankura ko akavuyo nawe ngira ngo yamayiko ubundi nari kwicwa n'umutima none ikindi cyashoboka nigiki navuga nimba byakundi nzikagurishwa none yanditswe ku mugabo navuga ati twabyaranye babiri mvishe bane kandi nikitagutangaza mvishe credit y'imyaka 10 kuri iyo nzu mugabo naco kunabara kandi data yansomesheje amashuri ngo nzotabako avuga ati mugore warago urindushe nagira amabwizo kuri act nagize uwamuje nawe kugira ngo ntabare navuze ati rero reka ngo agafana urangiriye neza avuga turindushuke nego teregwa na numagafana turacyabafishe batarapfukamira bayani ngira ahubwo yatwa kumfunga ngo ubwo wanu utanga ibiturire urindushuke nego waduterera none ngo magafaranga cyawe ibibiro nicaye kugira ngo ntunganirize mwebwe nunje nibuka n'umuryango yari yicaye mu cyugiye no k'imiryango bayindura nacyo watura abantu babiri bafise image zitandukanye undi munsi bose basenga muri Saint François d'Assise Magarama Gitega undi munsi nari ndi wa mukirisitu kare yahora zindura kaja kuvuga imburi mugana isigaye none muri bari yabinyuma habe presence yako nagiye gusenga muka widini ni mutawica murapfuye nababona umwe wa undi yanukagura yakona kuzinduka karongo yicara undi ngamusanga wa undi atanukagura nasanga hagaze mu binyuma arabaninga kijya cica Imana niyo kikuraho hakicara iyo ntungane agenda mbivutse mbivugiye mu isengero umugabo byose n'ibyaha
Yageze no Rwanda bagura nacu urubanza nkande. Hari igihe yari ngombwa ko iba esikariye ndugizwa kwigarade. Hari igihe atamara amatsi ntari kumenya ko ariyo n'umucamanza w'intungane. Arambwira uwo mugabo ati fagitire zose yose arayegeranya asangana amafaranga nashobora kuriya kuko yaramaze kwababa miliyoni 2 miliyoni n'600 ugasinzi ikintu yaciye agaca bugataha 2 naye ndayabona. Nanje ndi wa mugore no kugira usaba kwezi 17 na ndo nano je gusaba dekubere na ndo kandi imyaka izohaca ni myinshi. Kambabwire ubundi Imana ndijana n'ibishobisho. Imvugo yayiragumye mugira ryoshe. Iyo uvuga uti biguma canke bwera amwitwa Imana ya Daniel. Ni Imana Daniel yamaze imisi bavuze ati simbyase ko sindayiteka ry'umukama. Ni mu minsi ndwi niteko ya misi ndwi akaza yimenyereza ko gaburira intare. Imana ati wabibonye mwana. Imana inzinga kanwa k'intare yereka intare ko Daniel ataribwa ari intare nkatso ko ni intare yo mu muryango wa Yuda. Umwami agura amahoro avuga ati Daniel Mungu w'Imana aradasinziriye. Yamana usenga yagutabaye we yanabaye kuko yasanze mu mutima wanje hatunganye. So nukuvuga ngubu ndabaye nk'akarorero nk'uwo mugabo yamaye iyo fagitire. Si wenyene nariye je nariri no mugabo niwo wa mbere w'indushi imbunutsa w'indushi ashaka kubasega ibyo kurya umunsi kandi yamugabo amafaranga. Naho twagendanye nabonye yabaye umuhirwe kaje nta n'umuntu nari amafaranga ngo nakwambuye aya cyangwa turapata noya cyoko sanake nari mfise ko buryo buraya nimwaze ngusamba na mutse ibitsina gusa naho nakera buraya burenze. Burya no kubura umugore muzima nababwiye ko ushobora umugore ugakora ukagaragaza ubumaraya ugakora icyo umugabo yanga. Nk'uje kintu cyame yatanguye gukora kwari kudefriza imishatsi. Icyakabi kwambara impuzu ngufi. Nari nziko kwambara impuzu ziciye amaboko kandi twarapene ko mu byumba unambaye imvuta nambaye n'agasenga nanzi ko mu by'umutima. Kwambara impuzu zerekana mu izosi nanzi ko mu by'umutima. Gushira ifoto kuri profile ndiko ndatwenga nanzi ko mu by'umutima. Kudefriza imishatsi nanzi ko mu by'umutima. Kwambara ibintu bijage nanzi ko so igere ngyo naciyemera ko. Nangore kuba umukora ugeze. Mugabo ndi yari amahoro y'umutima. Ticari igisubizo. Hari undi mudayimoni yishije inyuma yanjye. Ariko Imana izireka bibe kuko hari ubutunzi yasize muri twe bwisikeneye ntibugenda kagirira. None ari imyaka mara yagutwaye umugabo ndikaze ngo ivunge cyangwa imunge amaraga mutima yawe. Imyaka isi yagutwaye munezero, imyaka umurozi yakuroze, imyaka umurozi yaguciye indasagwa, imyaka watandukanye na mugenzi wawe ntibigutandukanye n'Imana. Birashoboka ko Imana ikuraho ikizira kuko hari abantu benshi uyu munsi muri mu madeni mutazi impamvu mutabona ibyo bisuzuguye no mwabyinjiyemo ugasanga nabo mwayasabanye bari kubinuma ntibazobafasha kuyariha. Mugabo kumbure Imana hari uwundi munsi zo kugati yari impamvu. Hari abantu uyu munsi mwaraye musuzuguwe mwatawe muragwaye muri ku musego nimubona impamvu nibona n'impera yabyo ariko hariho umunsi muzovuga nk'akashala. Ushobora kuba uri umugome ufise igicaniro cy'idini n'igisokoro kibi uvuga ngo none ni ngombwa Imana ibanze ice ni kukifise inzira zirenga igihumbi kandi kukiziko jefise experience jesu ubugome bwanje ngene nabwebye nkagira amahoro kandi ngene nari ndabo bayimo nari nzi mufise byishimo atabyo nari mfise nari nzi ngo ndi mwiza kandi nari mubi narwo kubabariko ibyahishe umutumwa Yohane 3:18 uri umutindi uri wo kubabarirwa uzingura tunzura umukene uzingura abona uri impumyi uzingura mwiza uri mubi ngo ino ngugira inama uguru umuti wanje wo gusiga ku maso ngo ubone kubona ubone no guhumuka. Hari igihe
uzotahura impamvu wabaye mu madeni, wabaye mu bugwayi, wabaye mu bisuzuguriro, kandi ugasanga yari inyungu yagutse ugereranije nuko wari guhera mu munezero ugasozera mu munezero, kanatsinda ngo waguhera mu byiza ugasozera mu bibi, wapfumuhera mu ntege nke ugasozera mu bukomezi, ikibwirwa n'icumva, icerekwa n'ikibona. Indoto mbi zibatandukanye n'Imana, izibaha ngo mubone igikenewe cyane gicanewe ko mushire ku mubavi, mushire ko ikimazi cyane. Imana imutayijyajyanya nizo wajyajyanya, nimutayirenganyiriza barenganura. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, ngabire yakiriye hejuru y'izindi ngabire zose dukeneye. Wowe utubwira beranda ko kuri mweranda, ganza asabwa yezagirwa mu buzima bwacu. Umuco wawe nusanane muri uko kuri kw'ijambo ryawe. Indoto n'ibibazo abana bawe babaza, ariho n'ababaza ngo bobyaze umusaruro gutuka imwe muri cyo. Mutima wa mweranda nabishure ko bogitangana umutima utunganye n'ibiganza bitunganye, batakuryajya batagoreka, badakura ko, badakwanyura, kandi bakabikora badashingiye ku bwibone, ahubwo bashingiye ku kwiyubaka mu isi y'umwuka, bakagira n'umwete nibaze barambirwa. Amaraso ya Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, imbabazi zawe zitubeko, ubudahangarwa bwawe butuyobore, urukundo rwawe rudutwikire, ubushobozi bwawe buyobora ubuzima bwacu, impanuka zose tuzikugweko, imivumo tuyikugweko, imikoshi tuyikugweko, imibabaro tuyikugweko, ubugwayi tubukugweko, amagara meza, urukundo n'igikundiro, ibyiza n'ibyishimo, ubwenge n'ubwitonzi bitubeko, uko biri mu ijuru abariko biba ngaha mu Burundi, abariko biba ku isi, abariko biba muri twebwe, abariko biba mu mazu yacu, abariko biba mu mibereho yacu. Ubutungane bwawe buganze, ibyo ushaka bibe muri twebwe nk'uko biba mu ijuru, maze mu izina ryawe geranda duhabwa ibyiza byose byagenewe abatakuryajyanya. Umugisha badandaza, badandaze bunguka, umugisha barima, barime bimbura, babyaza umusaruro ingufu zabo, umugisha babiba, umugisha batakuryajyanya icyacu, umugisha bihangana, umugisha abigisha, umugisha abapolisi, umugisha abasirikare, umugisha abatware, umugisha abatwagwa, umugisha bakora ibikorwa byo mu nzu, umugisha bahesha umugisha, umugisha abo bose bitangira umurimo wabo, umugisha abo bose bitangira umurimo wabo, umugisha abo bose bamaze gusakrifya ubuzima bwabo kugicanira. Icyo wabibye muri bo, icyo washyize muri bo, umuhamagaro wawe uri muri bo, Mukama ujahabona, ujahabona, ubwami bwawe bube muri twebwe, turi kuri ibicumuro byacu, uduhe ibyo kurya bidukwiye, tubabarire ku ntege nke zacu, nuko na twebwe tukwemere ko tugiye kubabara badushayeko, tukatura amahoro ku batubabaje, tukatura imbabazi ku badutetereje, tukiyunga n'abadutaye mu gihe ubishaka, wenyine ukabishyiramo imbaraga mu kutwunga. Amaraso ya Kristo ahimbura ubuzima bwacu, abohora ababoshe, aruhurira indushyi, twitandukanye n'icyitwa inabi, twitandukanye n'itabi n'urumogi, twitandukanye n'ibiteterwe by'ubwoko bwose, duhabwe ibyiza n'ibyishimo, duhabwe umugisha n'umugwiza, duhabwe umunezero, duhabwe kuramba no kuranirwa, turambire mu kuri ko butatu bw'andi manimwe rudende, turambire mu itoto n'itotare, mu izina rya Yesu Kristo dukugwe kw'inabi neza igaragarire muri twebwe. Amen, amen, haleluya. Imana yonyine amahoro twishimire twese, tunezereze kandi tunezererwe, byacu byariwe n'inzige tubigarurizwe, mwarahezagiwe, komere Kristo ni muzima kandi agira neza byose. Amina. Murumva kutumvira Imana biri kubateza indwara mbi kandi zidakira. Azogusubiza ko indwara zose wahora utinya, zimwe yasuka kure,